Teman-teman yang nak sampai ambil apa Skyline Luge. Kadang ke cable car ni. This one cable car. Don't have here. Have cable car. Have ah? But just short. Just short ah. Singapore. This is only first time I come over here. Is it? Only got fun park. Apa yang ni? Okay. Thank you, uncle. Thank you. Pelak ni lah apa yang ni apa Skyline Luge. Dapat ni ke. Stay inside sebab senyap stay. Ya benar sport try. Ila ada bantil lupa na tiket online. Tombangi haban lagi stay. Kita. Oh, belak. Best kata. Kita ingin tiket show. Ni ya. Boleh tiket. We just bought one from them. Terkadang ni kalau tiket pukul 11. Pardon me? Your ticket at 11 o'clock. Ah, So you want to play now or 11? can. Suppose if you want to ride that ferry wheel, shall we have to come here? Ferris wheel, the ticket counter over there. Over there. We meet same company. Oh, sure. Different company. Okay. Valid for today only. Okay, okay. Cannot refund. Yeah, yeah. Say now, just go downstairs, grab your helmet and join the queue. Okay, thank you. Perlu tanya lah yuk kena tiket. Dan tanya habis sport, habis yang lain tu ah. Beri bentar nang. Ya pun try nama bagai si boleh mah. Baik ni nak biam. Oh, kan ni tip top. Biang try kan ni. Yeah, boy. Sorry. So ada 5 ride, kita akan scan tiket yang sama 5 kali lah. Make sure tiket tak Can you hilang. say in English? we will scan the same ticket 5 times. Make sure Okay. you don't lose the ticket. Sure. Alright. Yeah. Keren nak kena balik ni, mesti sini apa? Yeah. So. Apa? How many? 2 people. Ya tu. Order number? Stand order number. 2 and 3. So kalau awak cepat. Sana. Oh, okay. Thank you. Berlap. Tu kan kira senjurau. Ha? Tak ada hak. Eh. Harus san rau ngi haban ngiok banyak. Amar ngi labuk kebasan mah. Te. Lahap tu jarang lah. Dek selfie tu ah. Serius have fun eh. Ni ayo tege. Si screenshot namanya. Wang mana tu? You driver? Yang dia flat cantik.
Sakit tay gue. Spang apa ya? Ini ke first round. Alright, let's go. Tu yang boleh sport, tu yang kita boleh sport. Tu yang yang dolan nyeru. Hi. Hello. Hasil. Hi guys. Hi, thank you. Okay, two things I want to remind you guys: keep your feet inside the cars all the time. Your hands always on the handle. Okay, hold the handle, please. Left and right. Okay, one last time. Come forward, left and right. Okay, brake. Okay, got it? Okay, just remember, brake, pull back, and do not stop on the track, okay? Okay. Fine, guys. Oh, sorry. Ya? Apa? Half ni. Pull. Half. Yes, and then pull. Okay. Okay? Thank you. Which way? Left, go left. Oh, takut. Depan lagi. Bawa sampai sini. Jadi itu ke first round yang ladap. Dan dan sau round. Dan haban lebih yang nak ujuk ulan. Ujuk kiu. Dan ini bisa lebih yang strong. Tang sepang lah apa ini?
Ini dah kena pedang. Ha? Kena ya? Oh! Ciao. Hello. Okay. So, anak ini, Ma. Show me a break. To stop. Okay, cari nak break. Ah, ladap. Ha? Apa? Macam mana sender? Sender? Iya, Ma. Pen ini. Kita perlu minta ngilada belai rau, saya ngisa setengah rau. Dan kita di umswa di daun ni sobrap, sobrap. Kita perlu minta ngilapan pen ini. Nak bacuskan ya kan ya. Dan pen di bedor jungi. Tuh.
vlog ini ketika final round dari sun round mentah last kali ini kendap nak ini ni pan kene macam ni 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 kijaka ajrong shit sini bahasa ni mah Cloud sudah sini. Macam ni ke kelas pa, kali kayu.